جلاش مورق بالمنظر ده، وكنافه بالقشطه، ونابلسيه شدتها عظيم. فين الزحمه اللي ورايا دي؟ ده كنافه وبسبوسه الفرع بتاع وسط البلد، فتعالوا نعرف سر الزحمه ايه. كنافه وبسبوسه من المحلات اللي دايما زحمه بشكل غريب جدا. يا ريت في الكومنتس كل واحد يسيب لنا رايه ليه كنافه وبسبوسه من المحلات الزحمه جدا. وخلينا استعرض لكم الحاجات اللي لقيتها جديده عنده بسبوسه باللوتس، وكانت مخدومه جدا. هي بتاخد طبقه لوتس سبريد، بعد كده بتاخد بودره لوتس، وبعد كده بتاخد لوتس سبريد تاني. فالناس اللي بتحب اللوتس هتكريف قوي عليها. وفي عنده بسبوسه بالقشطه برضو كانت حلوه ومميزه جدا. ومن الحاجات الوهميه اللي عنده هي كنافه بالكريمه او بالقشطه، وبرضو مخدومه بشكل فظيع جدا. وفي عنده كمان جلاش، وفي من الجلاش انواع كتيره قوي بقى. وملحوظه سريعه بس يا جماعه، الحاجات اللي في الفيديو دي من الحاجات اللي اتعملت وطلعت للناس وهم واقفين بيشتروا منها، يعني دي مش حاجات معموله مخصوص. شايفين الجلاش مورق ازاي؟ وفي كمان عندهم مدلعه. والعظيم بقى، وانا شايف شخصيا ان دي من الحاجات اللي بتميز كنافه وبسبوسه، انه بيبيع بالقطعه. وطبعا لو انت شخص بتحب الكنافه يبقى لازم تجرب النابلسيه وشدتها من عندهم.